Siak det Idarlo Barceliano babantay ti sa Ayusan Sur Cemetery tatang atawin ken ganay di kapalit ko det tatang ko year 2005. Matanda na detoy awam pala ti kargana. De ready-made nga pampansyong ide pala dito ready-made lang dayay radya totoon ken dayay pagayayama mi pala dubing kami kada pagturog-turugan dagiti pada mamartek idi tatakkelak ko idi bing kami talaga di mamartek idi pagturog-turugan daydi pala idi da ma-open nagtabo ni dito ngamin ni Father Pe Benito so ti muna ken ni Teresa Pe Benito la ay kapsa ni Father Akas so tim nanda nagkakapso kay dito toy kundi Chinese idi mamuanda nga cemetery deto yen adume ti sumre nga miminatay dito yen kay ganat di gana idi ma-open detoy lako nga min di deto nga daga ina nagsukat ti obispo ipatakaran ngamin ti obispo ngamin sa bali mi patakaran da no Mara Chapel da. Idi ngamin ubi nga kaya kumeti agtrabaho tanariga pagbasa aw may pagsapulam mi nga permanente tanariga pa may lay ti panagbiag tawag pa may lati sa bali nga matatrabaho construction pa may lang ngamin idi madama di matanda na deto yen tatang ko dik sa pulterero gaputa may mesa na idi nga bubratoy ayaban panagdalos-dalos kada garamid trabaho purmet na naglalo dito no dapat trabaho da sumorosoro takmat di taya ko lang da kwartakmet ta tumulong met ti pamilya mi nga agama tanariga pala diti masapulan kaya nati pagpag natitawin adumet ti matay kada kastoy nga may taptabon ditoy adumet latta ti maya gamin ditoy nga tabon nga dami lang tagpatrabaho, tumulong ay banda lang tayo, tumulong trabaho, di tatang ko, na may manungan, talakay meten. Kaya makuha meti panuno kon, medyo malala meti agbaling kastoy, nga nati marina meten, nga nagbaling supulturero toy, kaya idi mapag-retire na ti tatang kon siya may latag mamamandaren tani may tatang kon so may amin ti so may lata tuntuntonin dan siya may lata amin itong bratag dalos lalo di tami kada nyatan ti papa bradan
manipo di awanen, tatangkon, ganat ti masukatakon. Ma-memorize ko met namin nga naglabas jay trabaho so nagbalin in torturit ko medyo bagi nga nagtrabaho ng ganat ti mga sawa ak dito'y bugod ko nga pamilyan. Adamit dito pangubing ko, sungulaing meti pangalalak ti panagbiag ko to, kin pagbasa ti jubing ko, kin naglalaw may aming nga masapul dan, nyamit na ti sapsapul na may jubing ko, kaya panagbasa ti nananong salat tamit din dito yun baling kastoy aming aming mabra nananong sa amin latang Brian dito dapat trabaho da dito lat tamit ti solar meet to yun damit ti opisina awan na narigat pi mga alak pi panagbiag nito idi tatang ko kaya narigat ito nga idi ngamin awan ti SSS na nga minidi kada ang nagperperma palat ang mga lala kwartan sweldo na ampay mga ampay magme-medicare kada PhilHealth na awan ang PhilHealth kada SSS na awan pag-ibig awan tulatan ta ngamit ke amay nagperma tay open na lady pa